INP Mizo channel ngai thathin tu zong te inza in chipai kan buk le cheu September ni kuwa zirtop ni ania international news le politics Ralthuam lamte po telin kanan soi lenga minlo ngai thak sak le theu don nia Biden admin malak na hi India ta na thalovani nimin khan Biden admin le Pakistan sarkar malak na thar kan soi to a India sarkar ang chuan na langoi ri phota mithiam te ro antong chuak tangal Indian High Commissioner to Pakistan lo ni to thin G part sarthi chuan Biden admin in Pakistan hena military sales $1 million zalile somnga zeta pek thu hi thilngai mo om takani ati Pakistan F-16 te hian advanced radar le missile capabilities sang tak an nei ve to dona Pakistan Air Force theina ati sang don hleni Indian Foreign Secretary hluiah Kanwal Sibal point US malak na hi Twitter a soiselin United States chu a game hluiah poka ale le tani ati hetianga United States in Pakistan atan puile tamai hi India el phatura in buat saina ni na langbok Pakistan hian tun ma renga tangkhan a thaina tamjok hi India beinan alo mang to thina chuwangin tun tumami po hi atuar tu tur chu India tho hi nia anbitum berpo India ti achiangani India hian angai mo thu United States a hriat tir watanga ya Pakistan a chakpo le India tan hi chuan buaina atam ting mai donani Afghan Taliban le Haqqani network terror group telaka Pakistan hi achet hadu ngai lova drama chuan $1 billion ni lai mai tran puina atitop tamak maya India High Commissioner hluiah hian United States chu India phia rutu angin apu nge North Korea in dan thar siama nuclear Ralthuam man phalna dan an siam ta Russia le Ukraine in dawna hian Khawvel mun tin maya in hriat thiam lo na om thin te kha aron chok thauta ani ber maya Khawvel ram te hi lamtang anin siam ber zela United States point alam tangatan Pakistan lak lu atum le ta Korean Peninsula lama buaina po NATO le Russia in huat na hian a chok thau ve ta boka North le South te hi in do mai thein an om tareng mai Korean Central News Agency KCNA in a report danin North Korea lalpa Kim Jong-un chuan anram dan puya dan thar siam belin tuna chuan North Korea sarkarin mel maram chunga adu huna nuclear Ralthuam dan angina mang thei don ta ni North Korea ram himna ti der thong thei ram laka North Korea chuan mani invenan tulati huna nuclear bomb man phalna danan siam ta he dan thar hian tum per chu South Korea in North Korea ati boy huna Kim Jong Un an nuclear Ralthuam aka tir theinan dan hi an pas tarup mai ani ber July kha khan Kim Jong Un chuan United States le South Korea laka engang in do na po machon a in huam thu alo soi to a an nuclear warhead hi an chuang ve hle ni Kima chuan Washington atangin nuclear plant le nuclear Ralthuam te da bo turanor na alo kalani vai chuan Pyongyang hian nuclear Ralthuam a ban san don lova ban san hnekin Washington chu a machon mayang alo ti to bok North Korea leader chuan nuclear chungchanga in biak na a om lova ban san po kan tum lo ti in Korean parliament a thua soi an din na a chiang ta khop mai ti chuan India INS Vikrant nge China aircraft carrier tero puizok ti hi soikai le taila September ni nia Indian Navy in a commission tak INS Vikrant kha klema bi chian kan tumanga ti chuan Chinese aircraft carrier kumsa ni le som pasari April ni som ni le paruka commission China Shandong nen kan khai khin don nia India ku chuak liao aircraft carrier INS Vikrant hi eng angaro puinge ti hi soikherpo ngai lovin
India mi puite hi chuan kan ngai sang vekang a chan chu ram dang tran puina tel mi lova India na siam ve ngat ani miau maya a hlu lo thei lovani amaro chu Ralthuam te hi ram dang Ralthuam ma chon tura beisei an nia mani ku chuak ngai hlut a that rualin mel ma Ralthuam a el phaem ti hi zona poimo ber tur chu ni India tan chuan eng anga Ralthuam tha siam ma se Pakistan le China Ralthuam a khum miau lo chuan aram himna ani theidon chuang lova chu wangin mel maram Ralthuam aya tha Ralthuam nei hi apoimo ta berani India din mun hi akhir view mai Khawvel ram lian nuclear power ram lian pahninan huala anin ngei lo zia chu Pakistan le China hi top enemy ani top mai ani Pakistan ramre lam hi chu India tan hian angai mo omlutuk lo tila a chan chu Ralthuam le economy lama hian kanin thlau ta dewa China ero kong eng Kima India ain ala sang ria China hian Pakistan ala fui por thei zui le ngala mel maram pani karche India tan hian alu khai thak tak zetani China Navy hi Khawvel Navy lian ber ani titi to maya an warship le aircraft carrier te hi an mani siam vekanita India Aeroin kuat khazar noya Navy ti changtlun atum ve me kani INS Vikrant ang bukin China Shandong hi China ko chuak ngat ani veya ton singli le sanga arit INS Vikrant hi Shandong upazok ayen ate deu zoka Vikrant le Shandong hi Soviet era laya design kha alani bok tin longatanga aircraft te thlo chuanan hian skyjam technology an mang ve bok India le China hian an aircraft carrier te hi an chuang hlea a chan chu tual chung mi thiam ten an thiam na attaka an lan tir na ani ve mi awani amaro chu India hi achemuang hle maya INS Vikrant po hi an siam zo meu chuan a technology hi a hlui ngal titi toni INS Vikrant long chuat zol hi kum sang ni le pakwa rem tan khani in sang ni le som ni le pani kumin September a Indian Navy tenan mang ta chuwa kum som pathum chung hian alo hlui man der mai China Shandong long chuat hi kum sang ni le som panga khan an rem tan ve thunga kum lihnuwa an commission theyani hei hian INS Vikrant nena adang lamna nasa takina soifi ngal ni ina ngai thei ome INS Vikrant technology hi ahun lai chuan athaber poni mai theya ma se kumsom pathum chung te meu mai asiam nan hunan mangania tunlai technology thang chak la tuk tak huna hi chuan kumsom pathum hi chu areilulai ta devani kan soitu machian nan Android software technology hi entir nan han mangtaila kum sang ni le som panga Fela kan smartphone man tele kum sang ni le som ni le paniami hi han khai khin chin taula soitam fa kangai lovang chuta kum sang ni le som ni le pania Android version thar ber mang hian smartphone siamin kum ni nuwa hal chuak taila hal atla lo hle donani software thar a chuarwala smartphone an hal chua ve nga lo chuan a software kha atun lai don lovani China le India hi thiam na lama anin thlau viau ran lo amaro chu an malak dana in chaklei dewa hei hian danglam nan na satak asia mani ber kum sang ni le somthum le panga khian China chuan advanced aircraft carrier group paruklai nei man tumin tana lamme kani China Shandong hi tual chung ku chuak masaberania INS Vikrant nen khanan soizoma zun thla khan China chuan Fujian aircraft carrier a launch le tamaya heyero hi chu Vikrant nena han khai khin chi poni to hlollo Fujian hian Ralthuam tamzo ka phur theya ol samzo ka thlona thlo chua theinan electromagnetic system amang boka tin Fujian atanga aircraft thlok chuak te hian Ralthuam tam takan phur thei bokani mithiam te soidanin Fujian laka hi chuan Vikrant hi ading theidon lo tok mai anin thlau hle ni INS Vikrant hian har satna lian deuh pakhata nei le zel boka Vikrant in van boru ko
Indian aircraft te a detect theina electronic suit chu an vua don khan buaina a om tlat maya chumi siam rem turin Russian aircraft flight complex technician te kau an nia ma se Ukraine invasion wanga west sanction kha an tur vea an ron kal thei talo ni inan soi le ta zela khamia wang khan INS Vikrant siam zo hun tur kha a khotlai pha ta ni India ku chuak kan ti takna in Russian thuak tel lo hi chuan India hian engma siam thei ri lo ani hi Indian aircraft carrier INS Vikramaditya a an man technology tam tak chu INS Vikrant a hian manania Russian technology ani bermai Indian Navy chuan INS Vikrant a man tur aircraft te po Russia siam MiG ho andu talova French company Rafale le US company Super Hornet te andu ta zoka a thei chin china Russia ku chuak nol zel an tum ni na lang China Fujian hi nuclear power ni in mithiam ten an soya INS Vikrant ro kumsang ni le som ni le pathum nulama atak taka man thei ani don chau ni nan soi India hian tuntin huna warship aircraft carrier le submarine hi somthum le pakua vel asiam mek boka US frigate le corvettes long ang chi hi India next level generation turani a zia chu India in bung thar akai don ani chuan frigate le corvettes tlukpui long asia mangai tinani hetia kanan soyawang hian INS Vikrant hi kan soi cheta view tinani lova technical details zinga kan ngai poimo zual kanan tar lang mayani BrahMos anti-ship cruise missile sapai pon ve kewawang hian INS Vikrant hi tong pozuam chi chu anilo ve pokang chu khati zong kha tuntumata na international news le politics Ralthuam lam chanchin ne na kanan soi thei chu ania ngai khatu zong zong te in chunga kan lo me